Kedua tu macam-macam perubahan tu yang saya kata. Contoh saya punya berdengkur kan yang begitu teruk, tanya rumah saya ni, dia boleh berhenti tau. Kemudian saya menarik tu, mata saya bertambah terang sikit dah. Dulu macam tak pakai cermata kan, senang kita tak boleh baca lah. Tapi bila kita buat puasa-puasa, rupanya mata kita ada terang sikit lah. Bukan terang sangat lah, ada perubahan tau. Saya rasa memanglah kita ni kalau lampau asyik banyak sangat tu yang terasa memang terasa sangat sangat saya pun dapat sikit pengetahuan ni kan. Jadi gula, bila saya berpuasa memang gula orang kata bawah 6 lah, 5 poin lebih, 5.5 sebagainya. Kalau kita memang makan main bedal aja memang gula lambung gula. Jadi itu yang saya nak terima kasih lah. Syukur alhamdulillah saya jumpa lah orang kata dia punya songkang, kita ada pengetahuan kan, padahal kita berhati-hati lah. Mula saya ikut Dr. Ju punya saranan tu daripada 6 petang sampai 10 pagi kan. Bila lama kan, kadang-kadang kita pergi surau, lepas belajar ada makan, pergi ke Nuri ada makan sampai 10 malam. Jadi saya kira 10 malam saya makan, lepas tu pukul 6, lepas tu saya dah pukul 6 kan, 2, 8, 9, 10, 4 jam. Jadi saya pun bila makan besok 10, 11, 12, 1, 2, kedua. Jadi saya bukan 16 jam tu kan saya puasa rawatan tu. Senin Khamis saya buat puasa sunat lah. Hari lain kan kita nak puasa je pun tak ada juga kan. Hari lain saya buat puasa rawatan. Jadi kan saya paling tinggi saya pernah 80, bukan 85 tau. Jadi saya puasa tu, jadi orang kata dia puji-puji apa dekat klinik tu, pakcik masa saya dah turun 72 tau. Berat badan pun kalau tak dulu puruk poncet kan. Kita pun tak fikir macam mana nak turun, bukan senang nak turun puruk poncet kan. Mana sekolah-sekolah lama tu orang kata masa banyak dah boleh pakai kan. Itulah kesan dia, memang banyak lah kesan dia saya rasa kan. Sangat membantu lah. Dan minyak yang pakai mulut tu memang saya rasa pun dia dah pertama bila masa kita baru guna kan, dia nampak perbezaan dia. Memang saya rasa selesa je. Kalau orang kata kalau kita buat pasal rawatan hari tu macam badan pun segar kan. Menarik jugalah macam bulat tu kan. Saya suka bulat tu. Memang sebelum tu saya belum kenal bulat kan. Belum kenal produk. Memang saya lepas tu lah bila saya guna bulat tu saya rasa dia punya perbezaan tu macam tak lapar tau. Cabaran rasa lapar tu macam tak ada tau. Darah tinggi ni bila saya buat puasa tu memang darah tinggi pun semua kawal lah. Bukan gula saya terkawal tau, darah tinggi pun terkawal. Saya pula saya buat apa nasihat doktor juga ni untuk puasa rawatan tu. Berat saya turun. Cuma apa yang saya menarik tu apa tau, sebelum ni saya berdengkur kan, tidur boleh hilang tau berdengkur tu. Itu yang saya rasa tapi nak kontrol makan ni Masya Allah susah. Itulah yang saya dapat kesedaran tu. Memang saya tertengok lah rezeki saya lah masa tu, tertengok Dr. Ju punya dekat Instagram kan kaitan dengan manis. Itulah puncanya yang saya dapat lah ilmu kata berkaitan ni. Kalau tak saya laulah sekarang macam mana kan. 023 boleh bukan bulan 8 yang saya belajar tu. Bila orang kata kencing manis ni dia punya kalau dulu sebenarnya kita ada pengetahuan asal karbohidrat ni, tapi kita tak terfikir tau. Kita kencing manis orang kata alah nak asyik nak makan apa lontong. Tak, saya masa tu minat lontong kan, pagi sarapnya lontong. Lepas tu makan apa tepung, biskut, itu roti segala makan kan. Jadi pengetahuan saya kenal yang saya ni kencing manis, karbohidrat nak kena jaga-jaga, tak boleh makan. Kalau makan pun orang kata ala kadar lah. Itu kalau tak sebelum tu saya macam tahu tapi kita macam tak perasan lah. Bila balik seminar orang tidur tu terjaga tau. Saya pun lah jaga, orang kata prihatin lah tentang bahayanya gula putih dan biskut-biskut. Kalau tak kita kan malah makan biskut, roti, itulah makanan biasa kan. Jadi itulah yang paling saya paling berbahagia lah bila dah ada pengetahuan tu. Lepas tu kadang ke laut juga kan, tapi sedar balik puasa balik apa semua kan.